ukuthi yazi manje ithi size ngani size ngokuthi nithethe iproperty ngendlela engasingiyo because what you did ingagcina nifake ngaphathi kwenkinga wayeza ngeza kasesenu or ngeza kabantu you are not authorized ukuthi ningangena ngapha nithale Utasikipa marata. Bathi wena uthize khiphani amarata angazi ukuthi okay mina kungcwatshiwe la then ngathumela omunye wefamily wekhaya ukuthi ngiba ukuthi nabaqeda ukwenza isibuyiso ngibanikeza inyanga nabaqeda ukwenza isibuyiso ngiba ukuthi babuyise isikhiya sami then indaba amaratha ngizwa nje ukuthi ke kunamaratha enzani because mina ngeunderstanding yami ngazi ukuthi mina izinto ezithengwe ngimi lapha ngeza kusicela into ezithengwe nguNhlanhla ngeza kusicela into ebengiyifuna ukuthi kuphuma abonomsa nomntwana lo omncane because ayisingewami babuye umthatha le kuba bakhe into ebengiyifuna ukuthi lapha nongalelani angithi nginikhulumile ngale ukuthi mina into ebengiyifuna ngimtshelile unomsa ngathi umntwana lo angeke akwakhoneka ukuthi akhulele lapha uthe bathi uNhlanhla umthiye ukuthi akhulise umntwana ngathi mina umntwana lo angeke akhulelana nomsa uthi ukuthi uzokuhlala 20 years because umntwana uthatha 20 years ukukhula ngathi uzokuhlala 20 years kwami la siphambane ephathisini nawe angikufuni la then ngingakufuni nomntwana lo angimfuni la nayo into engiyishila into yamaratha ukuthi basho ngithi bana thatha amaratha angazi ngiyitshela ubaba Leo ngiyazi ngithomuyizwa ngonomsa le. Sesikoleni ke mina ngiyafaka ikhona. Masika ngena nakulonye mina sesikoleni ngiyaphakamisa. Yabona khona. Lalela ne? Chukuthi nakathi umntwana lo okahle kahle isuse izakhe sikutshela iqiniso. Umntwana lo mncane. Umntwana lo ubelethwe yini? ubelethwe ngwe Jama kangithi ubelethwe ngithi ubelethwe yini? Awumazi umntwana lo ngwakaTanhla. Ngizwa ngithini? NgewakaTanhla. Umntwana lo ngesintu ngwekhabo lo ngwekhabo stand. Unfortunately Ikomi yakhona ukuthi umntwana wakabagula loya uthi usicela ngwekhabo. Naye usicela loya ngwekhabo. Okay, samakhe silungile. Yeah, naye musila Remember kunomntwana omncane sitho nikhuluma ngayo ukhona nithi naye ubelonga ngale umntwana mhlambe abuye umenza ngaphandle ubelonga ekhabo ekhabo because akabelonga ngapha le ubaba ubelonga for now umntwana ubelonga kuphi ekhetho asitho akusinke ubuyomenza phasi singaphathi komthatha kuthi ukuthi ngamanye amagama naye ubaba lona ngaba nomntwana ngeke athathe umntwana akhe yomfaka emzini emzini umntwana umletha lekha ekhabo akamlethi emzini ngathana umtshela saphila kungenala akhona ubaba lakhona umkhalile azi kunolwana la uzaya ngifuni la ngizomtshela ngathana kulo mtshela umsabile asinayo umsaba lo mtshela umsabile uthi ngangena ngamtshela ngangena ngamtshela mphathi sekhona uthi masuthatha ngeposini ngathana ngwabile sesela uTanhla saphila lo umela kuleke uTanhla jama mahlamvu akujame umahlamvu akusele kumbe uthi uvesokosini ubanga izinto lezi uTanhla saphila amsaba kungizwe ne umahlamvu udivosini uthi vosile yeah not divorce kunencwadi mhlambe ekhona ebhaliwe enkosini ukuthi
uthokoza mhlambe bakwabantu bani ikhona mhlambe ngaya ngomthokozo khalo nasi ngaya ngomthokozo nasingazi ke kwasini nasi akujama matanga kujama nasi then isho ukuthi wayini zibayo nami ngifuna ukwazi ukuthi uhluleke kubanga izinto notanta asaphila khona bese utanta umntwana lo uze utanta umntwana lo bekesa la uMahlangu uhluleke kukhipha umntwana lo utanta sesekhona asikwali lokho ne utanta jama uhlulekile lokho ukubhalela right wayibonga mkhiphi angitsho njalo ngithi wena uhluleka kukhipha utanta thula Mahlangu utata kathambe kasaphila urolobe kakhulu bekabengakagijima chingile ungakenzi next uqalele lokho kuqalile Mahlangu manje umuntu lokho kuqalele asikhulume ukuthi uwinisa lokho umbuzo lo enginawo Mahlangu yabona sekuvela nencwadi umbuzo wami uthi nawe Mahlangu uhlali abodadewabo be ex wife bathi ukuthini nabathi bangcwabe umfazi uhlali usingcwabela ufazi njengobanga ini ngitsho njalo uthi wena ungcwabele mina umfazi angithi uyathiwa uthi mina ngithalile ngingcwabela ufazi njengoba wena ubanga ini ngikhamela ukuthi mina ngibanga ukuthi nithatha izinto zekhaba sicelo kamani yabona ukuthi hawa so sibathu bani sesilwasondela lalela sondela yazi ngifuna mina ngifuna izinto zekhaba sicelo zivele khaba sicelo nithethe ngama jenza sesengeze ngaya Banguthi into ezigenze ekhaya ngiyazizwa nawe ngiyabona sofuna amaphepha ngeze ekhaya nabazi ingqondo yakho wonke umuntu uyazi ngezekeni na nasemaphepha kuma amaphepha ukuthatha izinto ezigenze ekhaba sicelo nawe wonke umuntu uyazi manje nawe uthi ngamaphepha uthi amaphepha obvious ngeza kasicelo nomntwana omncane lo yangizwa into ezakahlahla ngeza kasicelo nomntwana omncane lo finish enhlaka akusinge sethu bisho nina nikwazini ukuthi manje akusinge sethu ngathi sesiyala akusinge sethu ngeza kasicelo ngeza bathe lalela ukuthi into ezithathelekile ireason yokuthatha izinto ezi abathe bathatha izinto ezi because bahelebhe umsana lo ungcwabo mali bathatha izinto ezi bozithengisa nayo into esikhuluma wena usesakufele phebeni lo amarindezi ngeze ekhaya ngiyalela ngiyafeba mina ngingafeli phebeni umuntu ofele phebeni nguzesa Hey,
izinto ezigezekhaya ningabangizi nani